chibai ule vain July ni somni pathum sangni le somni pakhat zirtop ni ania vain hi zai thiam boralta Raymond thi champha thakhatna chi ani ramboy kara Karen State lama tui alian vele ta Karen State chia insei chi khopuya ruana sataka sura wangin zami luipui chu nithum chungin aliana ama chau veng thanglam in somriat chuang chu nimin July ni somni pahnia tangkhan tuin achimpil vek ti hriat ani film star lar nu pa Myanmar mi puite ngai nat em Indra Chojini le apasal peti ute in senjela tun thlangin anlatang meka milar tang suak zinga aw in thlangin anlatel velo milim thei tak annu jok Indra Chojini hian lunglam le kallam thalavin adam lova zel chunga covid rileng mek le in enkol an phallo na hmuna a oma wangin afan ste anmang ang hle a tongtai pui turin mitin an so mani Indra Chojini tenu pa hi April ni kwa khan kongzona a antela wangle sarkar nathok CDM zomta te chu sumle paya antan puya wangin man annia ma se ram chung ti boy tu apuin section zanga panga e mangin case an siam sak ani rengun in senjela lung oilo na lantir tukin jing khan political prisoner thanem taktan na rengun in senjela lung oilo na lantir nan political lalar tak tuetis sa ti chu an sarwal dual duala do ang san su chi le president chu angal ro mi puilam kan in lungruale revolution a hlotling turani ti awhla te chu hriatani thu abul hnaya om mi puiten an soi ani chutianga lung oilo na lan tir le awhla puan chhuana chu jail thunei tulamin an control thei to thu Rangoon Region Prison Director Uzozo chuan azoto engma thlenglo kan thunun thei to e ti in asoi ani ma se chutiang thunun thei tur chuan jail chunga sipai motor pani chalu ani thu hriat ania social media lama tarlan ninwal ma se inman le ingai sak awm thu chu hria zui thei ani lo military council chuan tan ina covid-19 in kaidarna asan chau zel lain political prisoner te chualovin rukru damdoi mangkhalo police dan bo chia man te chau an thu boy ti topin nimin tlai lam khan an chua zalen ani tukin jinglama in senjel chunga lung oilo na le boina chungchanga prison department na deputy director Uchiang E Cho chuan in senjel chung boina chu Rangoon prison director in senjel veng him tu ten tang te chu muhalin an thil phut te an zota in rem theinan an soi hawa chu soi hona an pom hnu dar ko le achan ve vela chuan engkim apa ngai le vek ani an thil phut te chu sarkarin zel tang ta chung thu angai tu atuma chuakta jinga telvelo te phut ani bera sarkarin atum masa jun thla khan chuak tur te chu achu ato a chuta chuan anni chu an tel lova anni chuan diklo taka rabia in ngain buaina an chok chuak ani tin zel tang te tlo thaina chungchanga covid-19 nuwa chuan pon lam mi khwal lu tur te chu phalsak anni to lova achan ber chu covid in kaidarna chaklu tukwang ani he jel chunga mi le pon lama mi te an local bok chuan mi pui pun khomna aom dona chutianga pun khomna om lo turin zel tang te mu thaina hi kan khari lok ani mu thai ni lo ma se an chung te thil thon le ei tur te chu kan pek sak tho ani chu ba ka thian te le chung te he na le khathon du an om po in kan phal saka zel dan ang zelin hrisel na lampo kan ngai tu asak bok ani zela dalu an ni don reng rengin an hrisel na kan endik ma saveka nanna na emo an nei le nei lote kan hrian hnu chawin kan pom thina chutia kan ti chan chu tang tur reng reng chu khoya kol tur nge ani zel chunga nge damdoi in lama en kol tur jok ti en fi amasak angai ani ka soidu chu liamna satak naya rondalu an ompo in arem lova damdoi in lama kan thon ma support thin ani ti in zel chung boruak asoi ani mai thila zel tang mi somthum paruk chua ani mai thila zel tang mi somthum paruk te chu July ni somni pani khan mai thila mahlai one twin ta si township pali ko ta inlanin an thu boy hli saka chuan ni thu abul hnaya om tol chung pakhat chuan asoi heng an chua zalen tak te hi mai thila a drugs wanga an man mi som pariat le thilruk awanga an man mi som tiamin mi som ni pariat one twina gambling wanga man mi pakhat le drugs wanga man mi pathum
malhleya drugs wanga man mi pakhat le thilruk awanga man mi pathumte an nia dan lova thingla ka wanga man mi pakhat chu lokapa an khung thu tual chung pa pakhat chuan asoi sipain thunaina anlak February ni khatma khan thilruk drugs le KS awanga an man khes som pakhat chu July ni somni khan military council ten an chua zalen thu riat ani Swebu a bompuakin sipaihliam omnual Sekai region Swebu khua Myanmar si saung bengbula vain July ni somni pathum jing lamdar kwavel khan bom pahni apuaka military council sipaite an hliam nual di in tual chung mi ten an soi bompuaka wanga thile hliam omza chi chu riat thai alani lawa mita mutu pakhat chuan jingdar kwa le achan vevela apuaka azonin pahni apuak sipai ho chu afua an thile thilo kan hrelo damdo in motor lokalin an thiar vekti in asoi ani Tathonga administrator ka hlum ani Tathong township duin sei kholom tamban kho administrator chu vain July ni somni pathum jinglam khan ka hlum ani thu tual chung mi te hne na tanga riat ani an ka hlum ta khi kumsomnga parukmi uhla min ania an indoor anga lain bike ne nakal tu ti sia lomi pani ten thil lei tur anga halutin an kap ti in tual chung mi pakhat chuan asoi silaya voitam tak an ka wanga thita uhla min a ruang chu ambulance phurin damdo in an panpui ti riat ania chumi hnu chuan tamban khuwa hian sipai le police te thlengin an endik ngal ti riat ani thlakalta zun thla ni somni pani po khan Tathong township nambo kho administrator uso taya po mi tu ti riat lo silai keng pani ten an lo ka phlum to bok ani mindat in ka nga mi pakhat thi chin state chimlam mindat khuwa July ni somni pani zandar som pakhat khan chenna in pakhat ka nga mi pakhat athitel ti riat ani tual chung mi pakhat chuan chenna in pakhat chi akang tukin jinglama mi puin an va en chuan tlangwal pakhat ruang in kangbula kudle ke kanga thi an huwa an phum fel ngala apa po hliamin abibo nge ain enkol nge kan tha chiang lo ani hi raltlan ho nuwa kal chuak tun hnai loka halo kir le te an ni ti in asoi apa jok chu health department staff ni in Mandalay damdo in lama ni zandar khat khan phur thla in enkol ani tual chung mi pakhat chuan tuna in kang hi health department a thok senior clerk ania ani chu nan CDM ani engpol berti nge alasiat lo ti in asoi tun hnai khan mindat township a military council sipaitele mindat CDF te anin kap le a sipaite chu mindat khochung mun sang sanga an omreng adi he kang mai chuaka hian mindat khuwa post office nuai KG school bula ni in zandar som pakhat vela silai voi som apu hnuwa akanga silai puak ri awangin kang thel turin mi pui an chuak ngam lova kang mai chu chan tak khi riat ni lo ma se then khat chuan military council sipai lai pui ka pu awanga an ngai ani thudang ngai thak le ma in tahan kalimyo le a chevel chanchin lo ngai thalok ila nimin July ni somni pani khan kalimyo huam chunga COVID-19 wangin mi sompariat an borala kalimyo Christian thlan mola mi panga vuiliam anni kolkul COVID-19 center atangin mi pakhat adam chuaka July ni khat atanga ni somni pani kalimyo chunga thizat mi zahni le pakhat anni tukin khowar ma atangin tahan le a chevela ru asur cherchera tahan bazar kongkam vel po nimin pi alam angbokin bazar an thanem hle ani nidang angbokin tahan atanga khampat kanan bus service le tahan atanga le panchong bus le bike service an lom zeu zeu ti riat ani chomalama mi veivak an om deuh renga tlailam zanri achum hun vela tei hoi hmu tur an om vak lo an re deuh thiap ti riat ani tukin July ni somni pathum jingdar thum vela tang khan tahana tlom ngai pol zolbuk office a oxygen thun ngakin bur intlar mi an thanem hlea changlo an tamjok ti riat ani nimin ni somni pani khan Zofa Global Network ZGN chuan tahana COVID-19 boipui tu pol tan oxygen concentrator liter som burli chu TMTP Zolbuk CCP ZYA te pakhat theu pe in tahan mizo thalai pol TMTP tan cheng noi nga Zolbuk tan cheng noi nga kolkul COVID-19 center tan cheng noi rukle damlo tan cheng noi li an hlan thu riat ani LPH chung kwa te po in tahan COVID-19 center tan cheng noi som an hlan thu riat ani chanchin dang lo ngai thla ila
sipai te wangin kalimiawa COVID-19 sikai mi somli chuang tlanchia Sekai region kalimiaw township sipai te le kale PDF te inkana wangin khothen khata COVID-19 sikai mi somli chuang tlangkara anral tlan thu tual chung mi pakhat chuan asoi heng COVID-19 sivai tlan chuak te hi kalimiaw is siwa COVID-19 center omte chu July ni sompanga nia kale PDF te le sipai te inkana thilkal zela tun hnaya sipai khorang sanga an lu chhuwa wangin an tlan chia ti hriat ania is siwa le tinta chevela hian PDF te an omnia ringin July ni sompanga khan sipai ten an lu chila July ni sompasari thleng ni thum chung an in kapa akhothen omkholia mi sangle chuangzet tlangkara an tlan chiat thu tual chung mi pakhat chuan asoibok ani NUG Defense Ministerin nena chang turin kan in puacha to ati Myanmar rama sipai thuna ina azung chopa phoi chu ani thainan avor top indaunan mipui thalai mipui veng tu pol le atan rual puite anin peito nena changin he revolution hi alo tling turani ti in NUG Defense Minister Pu Raymond Chuan a social paisa nimin Julani somni pani khan ajiaka thunai na ponglak firfiak military council chu Myanmar mipuin an pomlo ang bokin khovel ramdang te po in an ngai thei to lova rorel na kalpui fum fe thailo an ni tia an soirualin covid atho thumna laka lo inven lok na chungchanga an hlo cham zia le haram mipui thinlung an hliam na lutuk to ti in asoibok ani NUG le ram sang sang ten COVID-19 ven himna thokho don NUG ramchung health department le ram sang sang tangkopin Myanmar ramchunga COVID-19 dona konga ma anla khodon thu riat ani NUG Ministry of Health and Sport chuan July ni sompasari khan COVID-19 Task Force CTF adina heng CTF swaitu te hi me sau maintawa clinic hongin Dr. Sintaya Mau apuitu atan NUG Ministry of Health and Sport Dr. Zoe Suten mo phurnala in toy turin NUG Ministry of Health and Sport Department thoktu tele mithiam then khatte telin an thokho don ti Julani somni pani khan NUG chuan thu chu asia mani heng CTF te hian ramsang sang te dorin chaktaka malak antuma COVID-19 dona konga po mipuiten film khur taka thuron te zong theu turin CTF chuan a footbok ani Myanmar COVID-19 in kaidarna chu Asiana din hun lau omber ani thai thu ECHO in asoi Myanmar COVID-19 in kaidarna kalpui ani dan chu Asian ramzinga din mun seberle lau om thai bera aom thu European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ECHO chuan nimin July ni somni pani khan thu chu asiama UNOCHA po in thunaina halatu sipain in enkol na damdoi manrua athunun dante ramchunga sipai thunaina dodal nate sumdon na tluk chiat dante ramdangin an ensan dante chuan khovela chianarap thlak bera in barlut tur ang ani thu asoiboka thu chua chuan COVID-19 in kaidarna chu ramchunga rang takin athleng meka hrisel na lama in enkol na thalo ram tan chuan covid sipui chu athang lian zel maidon ani hmel tia tarlan ania nimin July ni somni pani khan COVID-19 sikai damlo sangrukle somkwa pathum omin zani somli pasari anthia in kai chhondan chu za a somthum pasari percent ai po in achak to ti amu thaya chu wangin covid si laka inven na lam ngortaka kalpui atul to takzet ani ti in ECHO chuan thu chua atar langbok ani renguna ruang haralnan department lama poisa pek ngai rengon regiona mithiruangte thlanmola halral ani thainan venglal siat puina township health department siat puina baka mun then khata chuan police station siat puina thlenga lak angai thu siat ani tlomngai pol pakhatami chuan ruang hal tu ringot po in vengchung siat puina halak angaya cheng sang khat kan pe a township health department a siat puina lekha la turin cheng sang ni thum pek alo ngai le a police station lama po sang ni thum vel pek chawin ol sam takle rang takin alak thai ani heti khopa mi pui an thi le drumrum nu apo poisa pek chawin ma alak zui thaya mithi chungte tanpui hnekin military council noya department te chuan poisa anla dil jok zama ani ti in asoi renguna hian ni tin mi za chuang anin William renga
yiwe thaimpin le jisu than muala ruang haral turin an intlar khatlata parking na hmuna motor khatvekin covid sileng kara mipui an ji hut reng mai ani mithi ruang haral sen lo freezer building a da ngai ta renguna hian ruang haral na munli thaimpin tu tan yewe tu tan jisu tu tan le chu chang tu tan a oma chungzinga yewe tu tana nimin julai ni somni pani khan ruang zanga vel haral ani thu tanpui tu polten an soi nimin zing atanga tlaida ruk thenga rengun yewe tu tana ruang haral za chu ruang zali vel ania zanlama an haral tenen chuan ruang zanga vel ani thu tlomngai polten an soibok ani ruang haral na yewe tu tan le thaimpin tu tan te hi ni khata ruang zavel chau haral theina tura siam ania chuwang chuan heti taka ruang haral tur atamta ka wang hian an hne talo ani julai ni somni atang khan thaimpin tu tan ruang haral na mun pan tur township pakhata omte chu yewe tu tan lamjok pan tura an ti ta ka wangin yewe tu tan ruang haral na mun hian azau talo ti in ruang haral tanpui tu tlomngai pola mi pakhat chuan a soiboka ruang haral tur hi athanem ema wangle ni khachunga an haral sen lewa wangin tlomngai pola mi pakhat chuan freezer building a dari dan tur ngai tu angai thu asoi ani Myanmar China COVID vaccine lalut tran China ramin Myanmar ta na apek COVID-19 vaccine noi sari singthum sangrukle inchiuna sirin noi nga singli sangli chu nizan darukle mini somli khan rengun international airport a air China thothaina in aron thlena chung damdoi man ruate chu military council hnuaya health and sport minister deputy minister Dr. Ethuna Polten an lo dong song ani va in July ni somni pathuma a thona don tur vaccine Sinopharm burte noi nga singni sangriat le leitur vaccine Sinovac maktadoi khatle July ni somni palia a thona don tur Sinopharm noi sari singthum sangruk chu China atangin aron thengle don ti hriat ani July ni somni po khan India ram atangin Air Force thothaina in Remdesivir vaccine bur singthum Nepido airport a thlen thu Ministry of Health and Sport chuan alo puang to a India siambi khichu mi puilamin an chan phak arin omlowa sipain thunaina an ponglak ma khan Aung San Suu Kyi kai hruai sarkar chuan India ram atangin Covishield vaccine maktadoi khalle noi nga lein Myanmar ram chu Asia rama India vaccine nei theima saber ani tira chuba ka mi pui maktadoi sompanga tan India vaccine chiu sak thai turin India ram damdoi company pakhat nen kumsang ni le somni December thla khan Suu Kyi sarkar chuan inrem siamna nei puin ming an lo ziak to ani ama ero chu vaccine chiu na kalpui ani mek lain sipain thunaina an ponglak ta ka wangin mipui mimir hna vaccine chu a thleng thei talawa khowela covid vaccine thazinga mi India vaccine phei chu an chang thei don talo ani mela China vaccine hi khowela vaccine siam chua thazinga atel phameu lawa anni ngai po in khotlang lam siam vaccine an chalut vele don ti hriat ani tuna chuan putluanga chakchuak ziak thim thu ani karaleng Myanmar mi puite torna hi sual sipai firfiak te wang ani ti thu hi lo ngai thla ila Myanmar ram hian thim thu ani ama chon mek kan ti thayang pakhat jok hi sipai thunaina a chil tu ten mi pui thlantlin sarkar laka thunaina an ponglakna kople adang hi chu vandoi shimshim wanga khovel ram dang te ruala COVID-19 sileng torna an ma chon wang ani tunlai hian mishing maktadoi sari omin rengun khopui kongpui peng thuam enga mazat atangin damlo phur ambulance emergency light chi le siren ri an ria theideu renga rilru anuam du lo khop mai achang chuan chutiang ambulance motorway vak ri aom hian pathum emo pali emo anin zui thina karmasa atang phei chuan chhunjan zomin hriat reng tur aom fo mai ambulance motor chunga hian vantir kau thuam anga in thuam nilem lo PPE sudwar hale oxygen bur nena damlo damdoi in pan pui hi mu mai rol ani lo damlo vandoi ta te chanchin an puanzar hian military council chuan ni tin covid sileng wangin azatel chau thi angin chanchin tharlama apuang zar thina atak taka ero chuan ni tin sang an chuang fe thin ti hriat ani zofa te chen tamna tahan kalimio township paringot po covid sileng wangin mi zani chuangin July thathar hapta khat chungin nunna an lo chan man to a
zun thachungin mi zali chuang an lo thi to bok mei thatan tira tangin covid sileng a tho thumna a in tan chu ni a Myanmar rampum township zathum somthum zinga zathum chuanga sileng hi adar to wangin 90% vel ripui hian min chen chil tareng to ani military council sipai hian medical sector lama mimal taka haruam hanna le inbuat saina an nei lo wangin covid sileng aron hluatan tira tangin damlo te chu damdoi in lama an leng lo ngal pang maya chumi a chapa damlo te tan oxygen gas kham khop takin an nei thailo ta zel bok ani damdoi in lama khumchang lo te chu mani in lama mani thiam ang angin damlo anin an kolta ka chuan oxygen mamona asang chho ta zela damlo chungten beisena sang taknen tlom ngai pol te belin oxygen refill tur anjong thina oxygen siam chona mun thleng thlengin sipai thuak thol le mihring ril rupa ngai pu phato manglo ho hian asem dan le zela an thununin an khuak hira damlo chungten an mu thaina mun apianga an dap chop an mu chun an cha chhuate po chu an lo man saklui ta thowa doctor le damlo enkol nalama thoktu te hian sipai ro rel du lo na lantir wanga an na an zom lo bok nen Myanmar ram healthcare system hi atlabal satli amai ni lovin atop tari ani bermai sipai te thunai na ponglak hi rampum huapin mipuiten andau dala security nen daudal tu te chanle na chu mipui pongka vak vak le man khoma zela khung ani rova taka security force te kuthlang na awangin kumtling lo no pangpo telin raipur le nu tang chunga nu te hnelai thlengin ka hlum an nia an vaya nun na chanza thi zakua an chuang to a sang tam takin man an to ka chung zinga chuan ram hroi tu te le na chi sang sang thok tu te ba ka pui thiam po an tel ani Physicians for Human Rights te tarlan danin doctor zali chuang le nurse zani somnga vel chu man tura are suaren chua to an nia healthcare worker tamjok zela khungin athen chu an thinwal to ani chutiang har sanna tok mi puite chu covid sileng danna vaccine pek an la nilowa an thunaina an pongla ka tangin mi thale mi man khom bak na an nei lowa chutianga lalna le thunaina du huam hom lo se chuan mi pui ma khuanga ya angaina sia mi pui hroi tu ten ruam man na thajok an nei sa diam mangin covid sileng hi an dawin an pumpel nge yang le do Aung San Suu Kyi suai mi pui sarkar partially democracy system arama kalpui lai khan ram hi rethai hle ma se ruam man na fel le an thori ma wangin covid tho khanna le thoni na chu vaccine an la siam chu ma po in fel fai takin an lo ma chon hlotling to thina USA UK ang ram ro pui tak tak te po in pi Aung San Suu Kyi le ami te tangruala covid sileng an do hne zia chu an ram halak na nen khai khinin an fakhial ani senior general ming aw hlaya hi mi puite thada tur rampon Russia atanga ral thom leinan poisa anei te ulain thlanga chung meu thunun na achel chungin mi pui zongjong dai vek tur covid vaccine ala la lut lo chu ania chuan mang ro rel sipai fir fiak te hian ram an hroi thei lo zia an tilang chiang to hle ani an pu chuam sipai dictator ma sa te ai ma in politics economics zirna le risel na lam thil tam tak ramin amamo ngoi ngoi ti hlotin konga an phalo na sa hle politics tha hian engkima ram atima son thina ram nuama asiam thin politics khalphung pakhat a her sual pal emo achia drup chuan ramin remna le muanna alo ngal ta thina sipai fir fiak thopa anzar zo thum phet mipam ham omkhom tlem te rule putara pol te chuan covid sileng awangin CDM atel healthcare staff te chu damdo in lama an napa ngai ron zum thoi thoi to mai sela atha ang an ti thin ani chutianga an na hanzom mai tur chuan an tan thil har sa ani to a CDM an zom phat atangin sipai fir fiak den man theina are suaren an cho ngala CDM atel lem lo tlom nga ya thian za ho in thuruala covid dam lo en kol thin private doctor te chu an man ruale oxygen thlenga chu sakin an man ti kan siat laya mani tha tho mang si lawa soisel tum tu te thu soi hi hetiang hian kan chang mai ange thunei chaka tuihal huam huam sipai officer pension hun bituk po bo pela chol du lo mani thu thua service pot sei senior general min aw leya hian mipui thantlen sarkar hne na tanga tharum manga thunei na chu sakhi peletin angai na sia mipui hroi tu do Aung San Suu Kyi chu tu na hian ron chua zalen wat sela CDM atel thin healthcare staff mai pi alama mipui sarkar masa a rampum huap covid sileng daunana
phal taka sum le pai dollar makta doi tam tak tho thin te chuan sipai huam hapte kuta an sum tho ari ral don lo ti an ria chian viau awangin mipui tlom ngai te nen covid sileng tho thumna hado turin anon pen chuak le wat ang chu suang to na mai nilovin ataka thil thang theipo ani atakrama chuan martial law puan khumin angai na selo le mipui te thlo lo military council sarkar chuan rong takin mipui adiriamin angai sameka har sanna le re thei mang an hnuaya covid sileng rap thlak takhian mipui nunna aswan mek boka heilo liama Myanmar rama thim thua ni thleng hi a om lem don emni kumzabi sompakua atang to khan kumpinu rorel hnuaya saltanga an kun reng hnu in ramin zalenna an nei ta chenga mipuite limle loma auri po alare ma in sipai nun rongte thunei na hnuaya an han kun le zela hetianga kumsombi tam tak tor hnuwa Shileng le zel do thailo din huna ding tareng Myanmar mipuite torna hi arap thak hle mai kumzabi voi khaddana halo in her fautin Shileng khuarel chiat na hian sarkar chetak nen kantong koble zel hi chu kan van duai bik mange ti in aziak ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye